You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduced to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Hello everyone, my name is Tusime Christina Aboli. Kialero tugenda Mairirwe kukora charity. Right now we are in Buhimba and we are heading. Wish us the best. Hey everyone, amabara ne Iraka Bagumata Deo contestant kwesimba omwaka oguhoire for Mr. Greater Kitara. Program eno twagitandikaho kumotivating abaana abatakwesobola na muno abato. So bwire buno tugenda Kikuube kukola charity drive. Mutusabire tuike kurungi. Mwebale muno. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Hatali tuli tuhikire Mairirwe
twikire Mayirirwe Bugambe tuze kukola abaana tugenda kukola go back to school charity nka Miss Greta Kitara beauty pageant. Abaana tubaleteire ebitabu, tubaleteire ebyokunywa, ebyokweyonjesa bingi. Tugenda kubaza nabo tubagambire ebigambo ebirungi. So omukolo gugenda kutandika, tukusaba mutusabire omukolo gugende kurungi. Tubaleteire ebintu kamutasemereire. Aha, muleke musemereire. Iba kwetu. Bazona man. Atura Jacqueline. Okuru ote ebintu bakuleteire. Bura Burundi. Oli mukyaka inga. Johnson. Kandi iwe niwo. Isiwe Sylvester. Oh? Isiwe Sylvester. Oli mukyaka inga. Johnson. Okuleta ebintu bakuleteire. Masimini tangiriza barongi Venta kuleta gamba ni yaita barongi Tugonze gokama waitu barongi mali Kamwe balenya barongi tugende Mukaira go butakaira barongi Hera mkago Mpimbire kubukaisa barongi Abapirembera omuruge wange tugende mkago Tugonze gokama waita barongi Almighty and Heavenly Father, Son, and the Holy Spirit, we bless and magnify your holy name. As we are doing this charity with these children, we pray that may your presence come down. May your will come and be done in these children, my Father and my King. I pray that from them will be great men and women of this nation. From them will be great generations, Jesus Christ, my Father and my King. We pray may you come and take over everything that is going to happen in this place. Come and be the center of everything, Jesus Christ. Bless us and bless these children. In Jesus' name we have prayed. Amen. Mabara mushagai Bava wakudda wakanga bukedde Ojo mukyambe. tuli babangana kuba masagana kuba matagana tuli babangana babangana kuba Uganda natwe tuli bagwirana omanye naata mulyapotebera bagana bagazina sebasirusiruna boyagala sente mugenda mu bankana omenya mukyalo nagenda mu kyalona eyo genasanga nabafungana Tugonze gabanyoro bayita barongi
nasingira omukikaala baronge nasingira iwe n'omugga baronge era baronge mpirimbira enkovu kaisa baronge nkamwebalenya baronge tugende kagaiwe ebale nywena baronge mwebale kwija baronge kagwe bale mukumafuuza baronge ewe bale mulindanganda baronge ababiito mwebale byona baronge Kwate peni, kwate kitabu, kwate kesa wakutere mbodini bakusasira fizo muntu obu. Ukano ikasoma yono kwate kitabu. Nienkia bagenda kukwata bakutere, babajja tere group yo. Abamu mutoroka amasoma yono ogenda mu video. Nibakuterera orundi nibakuitirayo, orundi nibakulemaza, abazere bawe obaletingire bizibu. Bokugenda hasomero ijuka bansindikira n'omuntu omu. Yo mukola soma. Musomesa abana nkalinyo. Ntazane musente z'abazenge bana. Nikyo kulanka foka nkasobola okuba Miss Breta Kitara. Togenda kuba Miss Breta Kitara no kugabunyoro yona Western
bakwata kama no you know your private parts zani manyanya mukuzimanya mukasebe baira botakirizo msajja program msajja najana akukwatira akwataka nakwata otamuyikiriza abana banga abobisi mbesengereze baira bamugenda musimi mugenda kuitana abantu bayi mukubani mutrasa murojya ya uniform kawa kasata kasoksa kakai ekiabodani kikwani gojonyo mwana Rose kali smart na ijeja kutwale wasome ija kutwale wasome na nyikia na jangu kutwala wasome kiruga okiro kimali kiamanka alikiamo mwaje timulira mnabana bataba funire timu bamanyira atinanye mukwenda kubanka mbesengereze mutayikiriza muntu wena kubalemesa kusoma hasomero muhuliriza abasomesa banyu mubahulirize busa kinte otu dekamba hereze example nkomuka bobo oli mwana dadi wa wakugamba yogie bintu nobiyogya simule nju no simule nawe bafuna kanta akalungita akakuku hatina hasomero bokuba oli mwana muhulize mu class bakugamba soma ebitabu nobisoma otatokana ticha wajagamba babi funira akapepa kange kano kankatwalio mwana wange Christina asome nikwahike kankatwalio mwana wange Peter asome nikwahike baira muhuliza abasomesa bayi abamwe mulinyo bamwika musini ya musini ya mazira notanika kutema na mukano utankwenda kulira nyone musini tinkwenda kuliza tokienda akora muka bintu byo mbese musigale muri bana baruki hanyuma yabyona nyeki nzire kubagamba musome kwenda mufoke ba pilots engineers drivers kwenda muliza abasaire bana mutabara bya mwamaiso ati nanyowe mama wange kuri kyangamba kugendera ho tamutemera tamura bya mwamaiso ka Greta Christine kabagambire that tana kamutara bya mwabasaire bana amaiso omuzaire abakusuka please go and learn. You'll be the future of tomorrow. Mumanye na banja na wakasoma na nyomkwenda nikocho mube. Thank Tata waitu itwe no twenda Busayo wasorora halondi Manyire oina pulane nungi hawaitu Ondiwe tata waitu agambire Sumanyire tata ofayo Oro kagambo ibao Omumuro no maiso mubihanga Ebiraira olibaho Oli kwanto mukono Kaniwe tata waitu murungi Kaniwe tata waitu wenyini Kaniwe tata waitu wengozi Tata waitu original Okabaho itwe tutaroho Ebiroho bitakabaireho Bitumiga nituguma abokubolio Tumanyire otutaho mutima Nyawe bibigiriza tata bingi Tinyina mani go kubirwanisa Manyire iwe aina solution Bonko gambira Tata tumikira Kaniwe tata waitu murungi Kaniwe tata waitu wenyini Kaniwe tata waitu wengozi Tata waitu original. Oh, ni
tata wetowe ngonzi niwe usayonda kubisoboro butura yetadadini wewe original twesimiro kuzalwa iwe a loving father I know Sazi ntukweregeire omukoro gwaitu gwachari twabaire tutegekere mu kiro kya leero ebiro 16 January ekiro kino kikaba kyamazalibwa omukama waitu Brenda Kaitayirima. Brenda Kaitayirima ni wakulira organization eno erinani government wabula iliyo kutumbura omwana omwana tayina buyambi abana abakansoka bakutekereza nti balina busagiki mu kusoma no mu nsonga ezimwe z'obwezi bwetyo bwakiro so bwe kuntukeregera okukura abana bagarukireyo mukama wabo kubira kusiima Madam Brenda okutegekeira abana basimbire muno abana batusobola ebizibu bakula mu kugenda amasomero distance engoye ebitabu peni toilet paper ebintu ebikya ebimu n'ebimu tubaleetera akakiro kebabaire batayina. Nsima Auntie Brenda tere mwesente mu charity enu abana tubaleetire peni epenso ebitabu toilet papers abana basiimire nsima rwanga tuikize mukikaro kino nta Miss Greta 2022-2023 abana basimire Auntie Brenda webale kuteka mwesente mu charity enu webale muno charity ebaire nungi abana tubasomeseze engere bakusa kwerinda omasomero abana bo bwisiki batatwairenda abo jo kweyonja twabaha ebitabo bagaruka asomero ebyo kweyonjesa mwebale munabaru basire night okusima muno Queen Brenda Kaitayirima, happy birthday to you. Webale kutuhereza omugisa guno tukaja tukaitira na abana bano. Ninsimana chairman wekichweka kinu webale kutukiriza kwecho mukichweka kya Mairirwe tukabungira abana bawo. Ninsimana Kitara TV mwebale kwayo obwire bwanyu mukaja mukakwata ebitukola mukabyolekyensi nsima bongerwa. Guno muranga hali abazaire baitu abana bo mu Western Uganda mbesengereize abana bo bwisiki mubekambise kwikara mu masomero muleke kubasoza ni bakyali bana bato muleke kubahereza emirimo y'amane kubaletera kwiruka omuka abuko abambayiruka habwe emirimo nagenda ayesanga asweirwe niho kurani nitusanga tufunire bateenage mothers bayingi kandi abana murabahereza omugisa gwokusoma niba bagenda kuba abekulembeza abamana abanyenkya niba bagenda kuba Bakatayirima Brenda abanyenkya ba Rebecca Kadaga abantu abakoto mu ihanga lyaitu mbesengereize abana bo bisiki mubekambise okusoma n'abana bo bojo mubaterere balindo bomezi bwabo nkekikwatika balekege nombidongo mu mabara bekambe basome niko baruke mu abasaije emanzi abasaije abamani abarayambe ensi yaitu mwebale mu home of Empako travel to Nyoro home of Empako travel to Nyoro travel to Nyoro. Kitara TV kwegesa kumanyisa.